Draga djeco, danas ću vam pročitati jednu priču koja se zove Ljubičice, a napisao ju je Nada Zidar Bogadi, pa poslušajte. Ljubičice. Nedavno su me iz grma lijeske stidljivo pogodala dva ljubičasta oka. Obradovah se. Ljubičice, prve ljubičice. Ubraću ih i odnijeti mami. Tek što sam se približila da ih uberem, pokraj uha mi zacvrkuće kose. Nemoj ih ubrati, molim te, tek su jutros procvale. Moram ih pokazati svojim kosićima. Sutradan opet prođoh mimo grma, a ljubičice umivene rosom bijahu ljepše nego prije. Kako su samo lijepe, moram ih ubrati i pokazati svojoj prijateljici, odluči. No tek što sam se sagnula da ih uberem, doleti do mene leptir i šapne mi na uho. Molim te, nemoj ih ubrati. Preletio sam 2 livede, 3 praplanka i široku rijeku da ih vidim. Tako su lijepe. Moram ih pokazati svojoj leptirici. I jutros požurih do ljubičica, ali više ih nije bilo. Netko ih je ubrao. Netko tko nije razumio jezik kosova i leptira.